Kolasip Excise and Narcotics Department chuan parmoi kumsom hni pakwa dotoro vimal somalei North Chimlang kudatringin heroin hong som paruk anman. Kolasip District ka kumsang hni som hni pali Lok Sabha MP election vote la chhar turin inbuat saina kalpui me kani. MZP chuan kumsang hni som hni pathuma changa sang hni som hni pali chunga MBS hinwaya po som panhi exam beitu zirlai sing khat sang khat zaria som hni pali atangin zirlai sang kwa zan hi som hni pasari zazela somsari pariat point bial pali lain hotlina anchang khirtute in zawai chi bai ule voin me ni som hni pakhat sang hni som hni pali thole nia chanchin thar puan tu kan nei te ilongai thlang achhar tu tabitha la rin zwali tuna chanchin kim changzokin Kolasip Excise and Narcotics Department chuan parmoi kumsom hni pakwa dotoro vimal somalei North Chimlang kudatangin heroin hong som paruk anman thudon danin parmoi hi apasal ruihlo wangbo kaman le district zela tangmek Henry Biak thansa nga kan pa in Kolasipa aron kala anpa hi ran nung se awangin karmasa atangkhan district hospital enkol ani to a parkona anin nga na atangin nimin chundar som pakhat Parkona anin nga na atangin nimin chundar som pakhat le minute som nga khan ruihlo hi anman sak ani NDNPS Act lo chanin thu boy siam sak ania amairo chu afanu aron kalpui nuten helai chu khosik sang tak anei awangin END te chuan district hospital a kalpuin anlo admit vele a voin khan district court a shwaini ma se beila chwale ri ani heroin te hi avain gram za somriat pasari point pakwa panga arit ania asoidan chuan hong khathi cheng sing khat sang sari zela pek tur ni in a hlut na po cheng noi ni sing sari sang ni anga chhut ani Kolasip District ka kumsang ni som ni pali Lok Sabha MP election vote la chhar turin inbuat saina kalpui me kani Lok Sabha MP election sang ni som ni pali nei zo ta ka vote la felfai ta ka chhar ani theinan Kolasip District ka inbuat saina kalpui mek zel ania voin khan INPR conference hall BRC hall le DC conference hall a counting supervisor counting assistant le counting micro observer tetan training kalpui ania election officer Christina Lel Mwanzwali BDO Thingdol FLL Nisai le SDC Gilbert Lel Himpuyaten training hi anpe ani Kolasip District Lok Sabha MP election sang hi som hi palia vote la te chu government Kolasip College counting hall pathuma June nili chongma daria ta chhar tran tura man ania vote la chhar tur hian counting supervisor counting assistant le counting micro observer atan mi somli panhi thauruat an ni 4th Rural Assembly segment atan counting table pakwa 5th Kolasip Assembly segment atan som le 6th Serlui Assembly segment atan counting table som panhi ruaman ani Miss Mizoram kumsang ni som ni pali nei zo ta ka Kolasip District IO2 Lelming sangi chu Higher Secondary School Living Certificate voin result chhuaka apas thale Lelming sangi hian commerce la in distinction a apasa subject pathum English Mizoule business mathematics a letter amhuni Lelming sangi St Joseph Higher Secondary School a akala Miss Mizoram sangni somni pali nei zo ta ka khan mi puilom hlo ber zinga mi ni in top 5 athenga Lelming sangi hian zirna lam chunzom zela tum ani kumsang ni somni pathuma changa sangni somni pali chunga MBS in hwaya po som panhi exam beitu zirlai sing khat sang khat zaria somni pali atangin zirlai sang kwa zanhi somni pasari zazela somsari pariat point bial pali lain hlotlina anchang MBSC in HSSLC result vo inati chwa commerce bika school pathumin top 10 anlua school dang anlang law Commerce hian David Lelming Lua son of Paul Zakhuma St Paul's Higher Secondary School chu pakhat na ni in Amram Lai ne hli cho son of Joel Lai chi hli cho St Joseph Higher Secondary School chu panhi na ni in Van Sangkimi Dr. Roflel Thomliana Oikos Higher Secondary School chu pathumna ani Commerce top 10 a hian mi som panhi anlanga Oikos Higher Secondary School chuan zirlai panga thoin pathumna ba ka hian pangana parukna paryatna pakwana le somna te anhawa
St. Paul sian pakhat na baka pasari na le pariat na an hawa St. Joseph Higher Secondary School hian zirlai pathum tho ve bokin panhi na baka pali na le somna an hau private school chu commerce a hian candidate nga ber ni in zirlai zanhi le pariat ten exam an machona zazela somkwa panga point pakhat pakwa an pasa sarkar school ten zirlai zanhi le pathum an neya zazela somruk panhi point panga paruk an pasa deficit school ten zirlai za somni pasari an neya zazela somriat panga an pas private candidate pathum an oma pas an omlau ani aided school zirlai panga zinga panhi an pasa lamsam school atangin candidate pathum zinga panhi an pas vebok science subject B ka St. Paul's Higher Secondary School chuan top 5 an lua St. Joseph Higher Secondary School pakhat alang vebok leram dinaral te son of lel chakima St. Paul's Higher Secondary School chu pakhat na ani science top 10 na hian mi som pakhat an langa hengzinga pakwa te hi St. Paul's Higher Secondary School an ni a an ni hian position pakhat na pahni na pathum na pangana pahni parukna pasari na pakwana le somna din mun an hawa St. Joseph Higher Secondary School chuan pangana an hauthung Mount Carmel chuan pariat na an hau ve bok ani science a hian exam machon sangni zariat le pariat an oma distinction za le pathum an oma first pass sangkhat za somkwa pariat omin zasari paruk chu sekhena an pasa third ta mi somthum pali an pass bok pass percentage somsari panhi point paruk pakwa ani science B ka hian deficit school chu zirlai pass percentage chaber ni in somriat pathum point pathum pakhat an pasa sarkar school atangin zirlai zaruk le pali exam an oma somruk pasari point sari ni an pass private school atangin zirlai sangkhat zali somsari pakwa omin candidate nga ber an ni a somsari panhi point pariat pakwa an pasa private candidate somni zinga panhi an pas vebok aided school atangin somni paruk percent an pasa lamsam school te pass percentage chu somni panhi point panga pariat ani archa linden lerem ruat puya son of lerindika oikos Higher Secondary School chu pakhat na ani a linden a hian mark zali somsari pakhat muin distinction a apas ani pathina chu wungnei kim khumtong daughter of K Gim Swamang Mount Carmel School ani a mark zali somruk pariat a hmuwa pathum na po Mount Carmel School thauni in rodi le rautwangi daughter of Rauchan Hlua hian mark zali somnga pariat a hmu ani top 10 na Mount Carmel hian zirlai panga an thoa position panhi na pathum na paruk na le pakwana te an hawa paruk na hi panhi an om ani Sinot Higher Secondary School te chu top 10 na lang pathum an neya pali na panhi omin somna an neibok Oikos Higher Secondary School hian pakhat na baka pasari na an hau ani Government Mizo Higher Secondary School in pariat na le pakwana an hawa St. Joseph Higher Secondary School Springfield Higher Secondary School le Don Bosco Higher Secondary School te chuan zirlai pakhat cheu an tho vebok archa bi khan zirlai sangria zali somruk pasari in exam an machona hengzinga za somni panga te hi private candidate ani hengzinga sangli zali le pakwa te hi meichhiani in an tamzoka pas hi sangruk zasari somli pakwa ani a hengzinga sangthum zanga somthum te hi meichhia ani distinction a pas zali somriat pathum an oma meichhia chu pas tamzok ni in zanhi somkwa panhi an om pass percentage hi somsari pakwa point pasari pakhat ani Myanmar atanga kovara laklu nge niya shat bekza somni chu nizandar sari vel khan khozol police ten anman khozol police te hian anthudon bo zuin kovara hi new charang khodaya truck panhi MZ04A 6276 le MZ04A 5442 atangin anman trucka hian bek somsari le bek somnga anphura awa hian chengnoi somni paliman huwa chhut ani truck khaltu panhi Paumuan thanga kumsomni panhi Ngur Champhai District New Champhai Khosamek nia in chale kap chon thanga
kumsom ni pariat ngur khwa nia in chalte po manin kuvara nen hian custom preventive force champha hna an hlan ani Health Minister Lerin Pui chuan mipui huap zo tur Universal Healthcare Scheme an buat sei mek ti asoya upale ralban laute tan ol samzoka upale ralban laute tan ol samzoka civil hospital aizola ashanpa counter siamsak anni ti asoya mipui shesial na lama mana satakalak ani thu asoibo ZPM party office chung in khomna Health Minister chuan healthcare scheme hi na sataka zirchian ngai ani awangin uluk takin voitam official tenen soihau ani a tuna hian mipui huap zo Universal Healthcare Scheme hi ataka kalpui ani theinan ma kan lame kani he healthcare scheme a hian cheng noi nga thleng poisa pek ngai lovin namdoi ina kanin en kol theidon ani ati kum upalam tana an hmalak na soin pillar rin pui chuan kan ma chhop tar pension cheng sang khatati punte upale ralban laute tana ol samzo ka civil hospitala ani nen tir theina na ashanpa counter siam ani baka anni big tan hian card eng siam sak ani chumai baka ralban laute tan ol samzo ka office dor theina boy puimek ani bok ati ani Health Minister chuan rui hlo hian kanram hina satakin minruna chuwangin hemiko nga hian na satakin malak kantuma Mizoram chunga kaushan shangte NGO le department chen khat official tenen engtin nge heng rui hlo ngai tile rui hlo boya tang te hi kan en kolang ti kan ngai to ani chuwangin heng har satna te hi sut kyana om theinan theito patong chaina nen kan bai angai ani atibo khati zong kha tunchuma chanchin thar kanron ti chwa theite chu ani a thlir tu zong zong te in zawa in mangtha mu tuivek ule